Jankura ya na gym. Denare. Ai, yo hakiheja ona haria. Ukaria jango basoko beka gym kile fatawa gym. Ni ona gerege tumete bode go konto do daitari araugire ndirabatara guthie gym. Dano badia kuria. Asa udugiria jango ge gym ni ndayo kile comfort 5 tira no. Ndio kile go igana. Igana ro ndasi nitagira ngoko yende ya ikego wao. Loteke kuria no kile comfort 5. Kile ya ndo kile comfort 5. No mera no David. Ndirona. Nuri udugire isi. Loteke kuria serere. Uresiria ni ndenda kuheja jigane tawe. Ni ona uri hejete kaire tuginya no iganire kali magacida no. Musa no ni uwe ma gokumo kimo ndwira ukoro kile. Nena nena udwanu. Ndilienda na udu tuna ndili. Nyamenya ndora ni yakio. Tisi ukihane wero kigenda kabote. You know, na kayo tu ni wanuma. Na ya ko mane go vutivia wera. Ni joe manager ginya mwene woko. Waiwa. Keo kidogo nena sawa sawa. Wewe katika tara kile kwa mwenye kwa ngebie na ngesoka ndo na